Болор байхгүй. Hi guys. Финиш фильм. I'm ready. Hi, сайн байцгаана уу? Болор байна. Тэгээд өнөөдөр бид дөрөв нийлээд 24 цаг монголоор ерөөсөө ярихгүй тийм чаленж хийх гэж байгаа. Тийм. Гэхдээ зөвхөн хятадаар ярихгүй, англи, солонгос, орос, япон, монгол Нүүлээр ярьж болно. Тийм. Тэгээд уусаа гэртээ байгаа байвал энэ чинь чаленж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид дөрөв нийлээд кино театр явах оролцсон. Тэгээд пледэ дээр авахд, попкорн дээр авахд ер нь хүмүүстэй тараа дандаа монголоор ярихгүй. Тэгээ эхлэх гэх юм уу? Эхлэх юм уу? За яг одооноос эхлээд монголоор ярихгүй тэр чаленж маань эхэлж байна. 好，那开始吧。大家好。大家好，我叫民主。哇，真的很尴尬，有点那种 awkward 那种气氛，现在。 Later. Just say, is there any available tickets of Eternals at 6:20? You can say that. But 他们看不见你知道吗？ but my English is so bad. 你是最好的，你的英文是最好的。 My vocabulary is not that good. 你可以打呀，麦。 OK。 为什么要我的手机打？我说啥？我说啥？给爹妈呀 phone。没关系，没关系，打吧。 Is there any tickets available for Eternals at 6:20? Okay. 我好像在上课。I think there is grammar mistake. I don't know. Right. But 说的时候就 grammar 没关系。是已经。 啊，我没有付钱吗？我已经刚才付了电话费了。 I wanna ask that is there any tickets available for Eternal at 6:20? Is there any movie just called Eternal? And I wanna buy tickets at 6:20. So I just wanna ask, is there available for 4 people? Hello? Oh, hello. I wanna ask that, is it available for Eternal? There 4 tickets for Eternal at 6:20. 6:20? Yeah. Uh, 3D. What? 3D, right? Okay. How many people? 4 adults. 4 adults. So they did 2 available seats. Oh, what? Sorry? There's only 2 available seats. 6:20 is full seat. Then 40. Then 40 is... Next time 9 o'clock. Okay, then what about 40? 40X? No, 40 is full seat. Okay. Thank you. But there is no ticket, so what are we gonna do? 那干嘛呢？去别人的家？去哪儿？去在路上跟别人说话吗？没有，去比如去我家没有人，不是去别的朋友的家，跟他们用别的语言说。哦，也可以呀，也可以呀。喂 Hello. 你在哪儿？你在哪儿？你在哪儿？跟邻居一起吗？跟邻居一起吗？跟赵奈一起吗 Where is John? Where is 赵奈？Okay, okay. Bye. Calling her home. 现在我们 Таны зорьсон дугаарыг орох ярианы Oh, where are you? 你在哪儿？你出去吗？ No. 为什么？刚才去吧。那我们可以我们可以去。去吗？ Which? 嗯， How many people?
我们要不要玩个游戏啥的？好像节奏是这样。怎么说？厨房里面有什么？苹果。香蕉。桌子、椅子。它就是慢了一点，就这就在节奏里，对的。OK。但是厨房里面怎么可能会有桌子？厨房。厨房里面不会有。I want to sit here. What? It's about my. Sorry, it's my Right. OK。好，我先开始吗？太快了。厨房里面有什么？苹果。桌子、香蕉。要是我刚才想的就是香蕉。OK。有乘法吗？有3次吧。好，3次，那你是2次了。好。厨房里面有什么？有奶。电视里面有什么人？这个什么鬼啊？电视里面有什么？对啊，有颜色，有人，有明星，有歌手，有演员。扑克牌里有什么？扑克牌 Ace。Queen。你开始的。你们怎么那么厉害呢 OK， 有点开始吧。远吧？我觉得它有点远。哦，可以有点远。从谁开始？从我吧。中国里面有什么？有小吃。民族。等一下，答错了3次了。中国。我以为是厨房。那我们想一个乘法吧，什么乘法呢？我什么都可以做。要不然开装然后观唱歌众选择。可以没这个 Hello is there anyone can you hear me 唱。大喊唱 My name is Tisma can you hear me 大喊一声 Help me。 You are my baby 我觉得可以了。我太勇敢了吧You're so cool. OK。啊，真的没在看，我只是查一下。开始吧。好，我这个吗？对。 Ew what is this 你猜你可以问是吃的吗？或者是吃的吗？是。可能。你应该会喜欢。我对。茶不是。 No。茶是喝的。不是吃 It's 的。 like 吃。一吃 crisps 可以变形的。No。变形也可以在。like seaweed Alright。他说变形就很接近。OK here 就不能从桌子上拿走啊，只能这样。啊，是洗漱用的东西吗？可能。可能。啊？是洗澡时候用来搓身子的吗？不是。不一定。香皂。香皂。应该是对吧？我也来试一下。你们把手。开始。等一下。Either 哦，棉花。也可以是，但也不是。口香糖。不是。就是那种口香糖，就是棉花变成口香糖那种。You can't smell it. You can't, I say. 啊 ，OK。我听着 you can。就是从衣服里拿来的一个。没有。不是。是上海的，我们是从上海。上海。对。 2,000 years later。我知道这个东西，我真的。知道。上海特色。 You should know. 不是上海特色。
是中国人都知道。知道的。这样吧，古代有的，这就是中国特色吗？那不就是棉花吗？棉花里面加了一点加了东西什么呀？毛。天哪！假发。对身体有好处。假发。对身体有好处，也不是吃的，然后也是一种棉花。对。茶。不是。真的，我觉得我猜不到哎。猜不到就要惩罚。你可以放弃。放弃了。放弃，我看到了，但是不知道这啥。这啥？棉花里加了香味。香料。对。最后闻着会对身体有好处。这个叫啥？棉花加香料就是避那个蚊子的。What？ 我这人生都不知道有这么个东西。За энэний дараа бид нар одоо гадаа гарахад хугацаа өмсөж байгаа. Энэ хооронд нь ганцхан юм хэлчихье. Манай нэг цэлмэг маань өөрөө YouTube хуудас, Instagram хуудастай болсон байгаа юм биш үү. Тэгээ хятад кино үзэх сонирхтой, хятад хэл сурмаар байгаа, хятад кино үзмээр байгаа хүмүүс байвал энэ хоёр хуудсыг заавал дагаарай. 我们要出去问别人一些问题。嗨，你觉得今天怎么样？一天说不说蒙语？还行吧，因为主要我们要上一天的网课，然后也经常会听用汉语讲或者是英语，所以还是比较就那样。什么俩？我们在想呢，能做啥呢？因为我们本来想的是去电影院嘛，但是呢，电影院票没了。我们可以去买咖啡。All right。我去看电影可以买。Coffee? But do you have money in the evening? Coffee? Smoothie. Like chocolate milk and you're gonna buy it because we broke. How? And add pearls. Ice. No. We're gonna add pearls. Sugar? 80%. 8%. Okay, wait a minute. Okay, she's paying this. Yes. Bye bye. 再见。谢谢。再见。今天感受如何呢 Very nice。一开始真的很尴尬，但是现在我的习惯害羞吧，因为从来没有那种用别的语言聊天过，所以但是我觉得在蒙古在大街上用汉语说的话，应该被受到一个歧视，所以就不敢说。但是你现在还在说，没关系，因为他们在，所以我不会过。我一直被打伤。Hi。Сайн багийн маань гэртээ ирсэн, дундаарсан. Тэгээд одоо бид гурлаа. Тэгээд ер нь бол ингээд яг өдөржингөө би бинтээ ихтээр англиар бүр орсоор ярьж үзлээ. Тэгээд спасибо да. Манай дүү байсан аахгүй. Тэгээд дүүтэйгээ бүр ойлголцох гэж зовоод манай дүү орс хэл мэдээд би тэгээд англи хэлээр ярих хэрэгтээр ойлголцох. Тэгээд яг англиар ойлголцлоо сүултээ. Гоё ялаа. Тэгээд яг амар хүн дунд нь залглаа. Тэгээд залах болгонд нь ямарсан бид нарт ерөөсөө монголоор яриаггүй. 现在已经在回家的路上了吗？哇！哦，这样。会说中文？啊，我还没结束了。不知道。然后。No, you can speak Mongolian and I'm gonna speak English or Chinese or Russian. Okay, I'm gonna watch movie at 7:20.
Я хочу кино, фильм. Да. I'm speaking English and she's speaking Russian to me. Монголоор ярьсан шийдгүүлсэн ба. Тэгээд ер нь бол ингээ яриадах юм бол баг амар нөгөө нэг хэлний чадвар бол дээшлэх юмсан чинь. Ер нь найз хоорондоо өмнө нь ингээд гадуур англиар хүмүүс хооронд яриад харин юм сонирм хүмүүсээ би хүмүүсээ гэж хардаг байсан чи ингээд өөртөө яриад байсан чинь гоё юм байна. Тэг хэл айгуу сайжруулах юм шиг санагдлаа. За тэгээд вау монголоор ирсэн чинь бүр амар гоё юм. Манай тэр охин шалгалтаа өгч өгд. Шалгалтаа хийхгүй бол оройчлаа. Энэ нэрээ амар гоё юу штт. Цүнх штт. Ер нь тийм рекламдаагүй зүгээр яг үнэхээр амар тайван байлээ. Спонсор болчих. Not sponsor. Тийм болохоор та нараас ингээд гоё өдөр болгон ингээд 24 цагийн турш монголоор ярих гоё тушаад үзээрэй. Ер нь гоё чаленж хийгээд үзээрэй. Гоё сонирхолтой байдаг. Тийм ээж авч гэсэн нь аюу гоё хүлээж авт юм байна. Гэвлээ сая ээжтэйг ярьсан бол зүгээр лээ. Би саяас автаа ярьсан заав ингээд ойлгочлаа гэсэн. Манай ээж шууд үдс орсоор ирсэн байгаа. Би тэнийг орсож ажиллахгүй. За тийм миний бичлэгийг үзсэн та нартай маш их баярлалаа. Ирж оролцсон 3 найзтаас маш их баярлалаа. Энэ гэрлээ цэлмэг. Тийм тэгээд таалагдвал бүгнээр subscribe дараад санал бодлоо комент хэсэгт үлдээгээрэй. Баярлалаа. Bye. YouTube дараа. Okay, now we're gonna call our friend Oinga. 他在下一个视频上会跟我做一个化妆的视频。哦，是吗？对，下周。他现在 She's not picking up. She's not picking up. What?